Bangun, bangun. Moto. Oh Indo Ambo, yuk kita sahur. Hai Indo Ambo, yuk kita sahur. Yuk kita sahur, yuk kita sahur. Oh Indo Ambo, yuk kita sahur. Oh Indo Ambo, yuk kita sahur. yuk kita sahur, yuk kita sahur. Oh Indo Ambo, oh Toni sahur. Oh Indo Ambo, oh Toni sita. Oh Indo Ambo, engkai mamatindro. Oh Toni sita, oh Toni sahur. Pelainan re, pelai kajuta napaki manre. Masa-masa mang pelainan re, pelai kajuta napaki manre. Masa-masa mang. Oh Indo Ambo, yuk kita sahur. Oh Indo Ambo, yuk kita sahur. yuk kita sahur, yuk kita sahur. Ulan Ramalang, ula baraka. Ulan Ramalang, ula pamase. Ulan Ramalang, ula mamalabi. Otoni sita, otoni sahur. Pelainan re, pelai kajuta napaki manre. Masa-masa mang pelainan re, pelai kajuta napaki manre. Masa-masa mang. Ulan Ramalang, ula baraka. Ulan Ramalang, ula pamase. Ulan Ramalang, ula mamalabi. Otoni sita, otoni sahur. Pelainan re, pelai kajuta napaki manre. Masa-masa mang pelainan re, pelai kajuta napaki manre. Masa-masa mang. Oh Indo Ambo, yuk kita sahur. Oh Indo Ambo, yuk kita sahur. yuk kita sahur, yuk kita sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur. Oh, mana nih sahur? Oh Ambo, Indo, mana nih sahur? Ya sahur. Pada otok nih menasu. Ya aku pernah nih menasu mepas dia nih. Mepas dia nanti subuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kereba manang sinina saudagar iga radio yang kayak meringkali ngomaku kuange ri lalang acara manasu. Agir manasu ya natu mapas sadia nanti subuh. Ya si bawa nih waco di maku kuange. Ya sebenarnya acara mapamula mak. Mapamula acarana manasu. Ya, jadi ya kak bunga-bunga mata maramalang. Ya, jadi mapamula acara manasu mapasadian subuh. Ya, rilalang acara nama nasu. Ya, engkan itu matu indok kalong si bawa dembaji si bawa kiri lalang acara ya tapi ya wenye atau ya diniari makada waco diolok si bawa ki. Jadi aku baja ya akan itu dan baji si bawa
indo kalau si bawa kiri lalang cerai. Ya, mudah-mudahan nih angka mana nih ma dising ya nama pasadia nanti subuh ma pasadia aga aga mana biasa pasadia kok subuh ya angka nih cobe-cobe nah mana kayak langsung cobe-cobe ya ya aku subuh itu biasa nih angka nih agak baik nah enek bu ibu aku mapas adian subuh ya biasa anak tuh Indo angka tuh emak-emak ya angko kok subuh nih ya moto nih olo pernah moto napa dia langsung lo aku dapur renge tapi lo kayak lo makan mak julu mata ya ajulu mata muki olo ya napa lo kaku dapur renge ya napa isita palungenge angka na to biasa mak dadu maka sene mak dadu gay mak dandu angka ni reken na maka sene ma tetu na tetu palungen na ya angka to ni manasu agapi angka to ni manasu aga manasu kaju ya manasu kaju napa manasu agapi nanre tentuna ya apa kok de gaga nanre inasu wah aga nalo iano ibu gau aga lo ibu gau manre anu di manre subuh jadi soe melok kak miramana ki sodagar iga siapa tahu angka moto makukuange ya aku angka moto ya melo ma te talipong kikir-kikir na angka ni nadiki tama kunolo 811 4488 211 nomor WA Rodi aku meloki matalipong kunomor biasa ya kuno 81355 09 8880 oke 081 aku loki matelpo biasa di ya 081 355 09 8880 upakulis si pemang angka si mak bici-bici kedeh pakulis si pemang iya upakulis si pemang di ya kuno 081 WA 0811 4488 aku telepon biasa oke kuno 81 355 09 8880 ya 081 355 09 8880 ya aku WA 0811 4488 iya aku makukuangi angkatono manontok ku acara na aga senai acara na manasu melalui Facebook angka di manonton makukuangi ya selama ki manonton melalui Facebook angka di Mustadir Rosneni ini assalamualaikum waalaikumsalam maka deh sahur Mustadir di Bone request lagunya Muhsin Alatas Rena kirim salam untuk semua penggemarnya Radio Iga baru oke deh terima kasih banyak lo Kak Widi ya meloi ma telepon